Zamislite da se ime Zastava ponovno vraća na cestu, ali ovaj put snažnije, modernije i samouvjerenije nego ikada prije. 2026. Zastava Scala s motorom od 2000 kubika nije samo automobil, već povratak jedne legende u potpuno novom ruhu. Čim je ugledate, jasno vam je da ovo nije pokušaj kopiranja bilo čega postojećeg, već hrabar iskorak koji spaja balkansku automobilsku povijest s tehnologijom budućnosti. Ovo je automobil koji želi probuditi emocije, sjećanja i strast prema vožnji, ali istovremeno ponuditi udobnost i snagu kakvu današnji vozači očekuju. Prednji dio vozila djeluje snažno i autoritativno. Široka maska hladnjaka nosi modernu interpretaciju klasičnog zastava identiteta, s tamnim kromiranim detaljima koji daju dozu luksuza. LED svjetla su tanka i oštra, s prepoznatljivim svjetlosnim potpisom koji noću jasno pokazuje da se radi o Scali nove generacije. Poklopac motora je blago izbočen, naglašavajući snagu 2000 kubnih centimetara motora koji se krije ispod, dok donji dio branika s velikim usisnicima zraka daje sportski karakter i bolju aerodinamiku. Bočna linija automobila je čista, elegantna i istovremeno dinamična. Dugačak međuosovinski razmak osigurava stabilnost pri većim brzinama, dok blago spuštanje krova prema stražnjem dijelu daje coupe osjećaj bez žrtvovanja prostora u unutrašnjosti. Naplaci od 18 ili 19 inča, ovisno o paketu opreme, savršeno ispunjavaju lukove kotača i dodatno naglašavaju sportski stav vozila. Kromirane ili crno lakirane lajsne duž prozora dodaju dozu profinjenosti, dok bočne linije reflektiraju svjetlo na način koji automobil čini živim čak i kada miruje. Stražnji dio 2026. Zastava Scale jednako je impresivan. LED stražnja svjetla protežu se vodoravno i vizualno proširuju automobil, dajući mu stabilan i snažan izgled. Naziv Scala diskretno je postavljen na sredini poklopca prtljažnika, dok je logo zastave moderan, ali s jasnim poštovanjem prema tradiciji. Stražnji branik ima integrirani difuzor i dvostruke ispušne cijevi koje jasno poručuju da ovaj automobil nije samo za mirnu gradsku vožnju, već i za uživanje na otvorenoj cesti. Ulaskom u unutrašnjost, odmah se osjeti koliko je ovaj automobil napredovao u odnosu na prošlost. Kabina je dizajnirana s fokusom na vozača, ali bez zanemarivanja putnika. Korišteni materijali su mekani na dodir, s kombinacijom kože, alcantare i kvalitetne plastike. Digitalna instrument ploča potpuno je prilagodljiva, omogućujući vozaču da bira između klasičnog prikaza, sportskog moda ili minimalističkog dizajna za opuštenu vožnju. Središnji zaslon osjetljiv na dodir velikih dimenzija nudi brzi infotainment sustav s podrškom za navigaciju, pametne telefone i glasovne naredbe. Sjedala su udobna, ali s dovoljno bočne potpore da zadrže tijelo stabilnim u bržim zavojima. Prednja sjedala su električno podesiva, s opcijom grijanja i ventilacije, dok stražnja nude iznenađujuće puno prostora za koljena i glavu. Ambijentalno osvjetljenje kabine može se prilagoditi raspoloženju vozača, stvarajući ugodnu atmosferu tijekom noćne vožnje. Volan je sportski, s ravnim donjim dijelom, presvučen kožom i opremljen multifunkcijskim tipkama koje omogućuju potpunu kontrolu bez skidanja ruku. Srce ove Scale je 2000 kubnih centimetara motor koji predstavlja savršen balans između snage i svakodnevne upotrebljivosti. Motor razvija snažno ubrzanje već od niskih okretaja, ali svoju pravu narav pokazuje kada se papučica gasa pritisne jače. Zvuk motora je uglađen, ali s dovoljno karaktera da vozača podsjeti kako se radi o pravom benzinskom stroju. Uparen s modernim automatskim ili preciznim ručnim mjenjačem, ovaj motor omogućuje glatku vožnju u gradu, ali i snažna pretječanja na autocesti. Ovjes je podešen tako da nudi dobru ravnotežu između udobnosti i sportskog osjećaja. Na lošijim cestama Scala upija neravnine s lakoćom, dok u zavojima ostaje stabilna i predvidljiva. Upravljanje je precizno, s dobrim povratnim informacijama, što vozaču daje osjećaj potpune kontrole nad vozilom. Kočnice su snažne i pouzdane, pružajući sigurnost čak i pri agresivnijoj vožnji. Sigurnosni sustavi u 2026. Zastava Scali su na razini modernih standarda. Automobil je opremljen naprednim sustavima pomoći vozaču, uključujući automatsko kočenje u nuždi, upozorenje na napuštanje trake, prilagodljivi tempomat i sustav nadzora mrtvog kuta. Sve to čini vožnju sigurnijom i opuštenijom, bez obzira na to vozite li kroz gradske gužve ili na dugim putovanjima.
Zastava Scala 2026 s 2000 kubnih centimetara motorom nije samo povratak jednog imena, već jasna poruka da domaća ili regionalna automobilska priča još uvijek ima što za reći. Ovo je automobil koji spaja emociju i razum, prošlost i budućnost, snagu i udobnost. Namijenjena je onima koji žele nešto drugačije, nešto s karakterom i dušom, ali bez kompromisa po pitanju moderne tehnologije i sigurnosti. Ako ste ikada vjerovali da se legenda može vratiti jača nego prije, Scala je dokaz da je to moguće.